قدخا لسر سوره هین بردامه لی 12 مهی دا لسر تاخا جواد پاشای و لسی کچه و کولانک قدخا رابو به سایت مزرخی لچار علی باشیر دگرن لسر هر کچه و کولانی جی کنترول پولیسان هیه چون هاتنا ناف سوره به کنترول پولیسایه استافین تاخه سه محبوب کو دریه دکان خواه و نکربون خلقین لور پشتی راکرنا قدخه بر بسوره و هاتن و خواستن بچاو خواه ببینین بکا چمایه و چچویه استافین چارشی شوته و بازار ماسفروشان دکان خواه بکرن و دست به پاقجیه کرن ماله که دکان دبونه کم بونه گوشت گلی بونه اکی کرمی بونه زرار دکانداران پرزیده بیوازن حشک این وی دکانداری سه مهان دا زیل دایه و شیم بونه و دبیشه ev nişaneye qadaxiye. Abla istediğini görürsen. Ev zilam jî masî firoşî dike. Hemî masiyên di dikana wî de genî bûne. Dibêje zirara wî ji 5000 zêdetir e. Ben Abdullah Ömer. Valla 21 sal var. Sucuk, meşru, ceviz işi, bastık, özüm hepsi. Vanatta vzal zamanı bir şu. Abin yapma efotunu. Hepsi mi? Çiqa zirar heye? Sad bismillah zvar mı? Cile canı hoşuna gider kendine. Ama diyorsun ki ben zamanı merteden Süleyman Nazım'ı sevmeyi karşı Süleyman Nazım'ı koyuyor ya. Evet. Bana xirabıya emene. O en düşaşı en başı kalan serketli kalan hem ser ahu aba hukuma merdurji hem çak. Hepsi khani khani. Ana mal kedere. Mali bir kö. Ana. Ana mal da harine. Kesuni vegerin yani. Ana jirana nayun. أنا صادرة قبل ما نتظاهرون يمكن. هذا ما كنت خلينا يا Evder küçüğe xeratane Hüseyin 4 sale li bir kursiyan çetke. Dibêje ya girîng pêk anîna aştiyê ev zilam jî dikana xwe paqij dike û dibêje xwedîş heqê sebeban derkeve. 109 gündür iş yerlerimiz kapalı. Fexrî qesabe û 3 salin ku li vê dikanê goşt difiroşe. Dibêje 109 rojin ku dikana wî girtî bûye. Valla ela olidiki binalar böyle gididi geliyor. Navê wî kalê jî Eladîne. Tevî hevjina xwe sê mehan li Sûrê maye. Ew dibêje di her teqîn û gumînek de xaniyê wan ji esasê xwe li riziye. Zilamê kal dest nîşan dike ji ber ku polîs nehîştiye alavên xwe derxin ew jî mecbûr mane ku di xanî de bimînin. Peşiya kuça Minara Çarlink ku Tahir Elçî lê hatibû kuştin bi perdeyan hatiye girtin. Çûnina wirhên qedexeye û tê gotin ku wêraniyek pir mezin li wir heye. Wilayeta Amedê ji bo ewlehiyê dîwarên beton danîn ber Sûrên Amedê da ku çûn hatin dibin kontrola wan de bimîne. Ev rêya ku ji 100 salan zêdetir bû vekirî bû bi betonên 3 mîtro hatin girtin. Neha îcaza çûn hatinê as ji bo Sûrê tenê di 4 deriyên dîrokî de pêkan e. Xeçican Farxîn Deng Amerika Amed. Yalnız bir tarafı Amerika'ya mecbur.